Silav roj baş, êvar baş, hemî hevalan re hêvî darim herkes baş e. Rewşa ku em tê de ne, hinek zehmet be jî em hewl bidin baş bin. Elbet ya herî mühîm ew e gelê me li ser xaka xwe baş be, di bin xeterî de nebe, aramî serdest be li welatê me. Îro ez hinek nexweşim dibe ku nava bernameyek xwe min bigire ji niha ve lêborîn dixwazim. Ama nexeme mîvanekî me li vê dirê ye Remezan Kerîm ew ê biaxife, ew ê şîrove bike, ez ê lê godar bikim. Di navbera axaftinê wî de ez ê biçim lêkolîn bikim, deqeyên dawî ji were bînim, parve bikim. Eger dîmen hebin tabii dîmena jî ez ê bînim. Bi vî şeklî em ê bername ji serî heta dawî bibin. Remezan Kerîm merheba bixêr hatî. Êvara we baş, silavê germ ji bo we. Tenduristiyekî bi hîvaya tenduristiyekî baş ez ji we re dixwazim. Gelek û tabî spas. di vê rewşa ku gelê me tê de em ê her tim li ser niga bin. Gelek spas ji bo vê derfetê. Te îro xweş li xwe kiriye, çakiyet qerawat te li xwe kiriye, min bizaniba tu wisa min jî mîna te li xwe dikir ama ê min ji ber ku ez nexweşim min wisa ê min tişnabe. Ez çibûme hevdîtinekî dîplomasî ji bo Rojavayê Kurdistan û Sûriya ji bo wê. Gelek spas cilûbergê te jî baş e wekû însanên nivîska. Gelek spas. Gelek spas. Niha Remezan Kerîm beriya sê mehan tevlî bernameyekî me bû. Wê demê hin agahiyên berdestê xwe parve kir, pêşbîniyê xwe parve kir. Yek ji wan pêşbîniya ew bû ku hêzên selefîst, Daişî di nav da, hêzên din jî di nav da, ew ê di demên pêş me de bikevin nava hereketê, hêzên navnetewî wê piştgirî bidin wan, ew ê berê xwe bidin qewmê Şiî. Remezan Kerîm gotibû îjar di hedefa wan de Kurd tune ne, di armanca wan de İran heye, hêzên Şiî û Elewî hene. Em dibînin naberê de 2 meh 3 meh derbas bû tam tarîxa bernameyê nayîbîre min ama 2 meh 3 meh zêdetir ne. Ji xwe ev 3 mehê me dest pêvî karî kiriye. Îja te çawa pê deranî Remezan Kerîm ku hêzên selefîst ji nû ve dikevin nava hereketê, hêzên navnetewî piştgirî didinê, niha muheqeq li cem te agahî hene. Kîjan hêzên navnetewî li pişt van Heyet Tehrîr Şam e û Daîş tekîliya Daişiya bi vê hayê hêzan re û paşê jî di nava bernameyê de pirsên din ez ê tiştek bikim. Mesela ev rewşa ku niha em ketine navê li Rojavayê Kurdistanê ji bo Kurdan firsend e yan xeterî ye. Em ê vê yekê jî nîqaş bikin. Niha gotiniya te ye keremke. Gelek spas zor rêzdar birayê Bedran hevalê hêja. Heqîqet pêş ewa heger derfetekî 20 çirkî bidî bi destûra we min pîrozbayî li gelê Kurdistan dikim bi taybet başûrê Kurdistan û bi giştî jî gelê Kurd do rûniştina gera şeşem, rûniştina yekem ya gera şeşem Parlamena Kurdistanê çêbû. Pêşî Parlamena Kurdistanê em zanin bi destûra Bexdayê hatibû girtin. Yê me û bi rastî wekû beşên Kurdistan yek parlamenteyekî me rawe heye bo vê donê parlamento dest bi rûniştina xwe kir. Yê me pîrozbayî li gelê Kurd dikin û hêvîdaran hikûmet jî ava be nekeve 2026. Ya din heger eva dawî bername me be 2024 heger. Yê me her wiha pîrozbayî li gelê Kurd bo 2025 û hîwayê serkeftinê dixwazim. Niha bêne ser pirsa we da. Rast e berî vî 3 meh bû, nêzîkî 3 meha bû. Hem wekû agahî hem wekû nirxandin min zanbû ku Brîtanya, İsraîl, Amerîka biryar dane İranê pir zayıf bikin. Ew agahiyê min sedased hebûn. û min zanbû li Sûriya ev rewşa wê dest pê bibe. Çimkî İran, Iraq, Sûriya, Lubnan, Yemen, Filistîn pênc dewletên Araba bi rêva dibirin. Ewa nerehetiyek çêdibû di terefê Amerîka, Brîtanya, İsraîlde bi taybet Amerîka, İsraîlde bi piştî ku êrişê İsraîlê 7 Oktobberê Hamas hate kirin da bi fikra min ew biryar hatibû dayîn da bes merhale. Dervayî wî
مزام بو هف پیمانیه کی دولت سنه وکو سعودی عربستان وکو امارات و گلک ولات عربی سنه جوی پیشوچونا ایران که فارس اداره ولات عربی دکن نراحت بون مزام بو رکفتنک هف پیمانیه یه ناوری وان دا چه به بنگه ویجی ونزانن رکفتن آبراهام یه ولات اسرائیل لگل چند ولات عرب سنه هبو تابی مرحله یکم مسئله حماس بو اسرائیل در بین گران لغازه دا و حماس تا حده که ضعیف کرد دو سروکی وان کشت پشتی وی مسئله لبنان درکت حسن نصرالله و 18 فرماندارن حزب الله لبنان کشتی لویج اپراسیون که عسکری کرد مزام بو مرحله سسیا عراق و سوریا و دست به و ناوبین اسرائیل و ایران داجی یعنی موشک فوزیه داویتن هفته لی اوای من وکو نرخاندن چند جارا کرد مزام بو هدف درجه یک یه در دور ایران والا بکن یعنی درجه یک و هزی وی پارامترler یعنی پارامترler گوجلر یعنی هزی پروکسی ایرانی دست به که دربه لوان بخن او هزاناجی لعراق دبره پارامتر او هزاناجی لعراق و سوریه هنه تابی سوریا لإسرائیل پلبجارتن هبو لعراق دست به که یان لسوریه تابی جبر که سوریا هاو سینوره لگل اسرائیل دست به که دبه لسینور خود دست به که یعنی نابه تو سوریا بجی بیلی بچی عراق هاو سینور نینه لگل امبیجن لگل اسرائیل تابی جبو به اپراسیونه پیک بینم پیوستی درجه یک هبو دو تشت یکم رکفتنا یکم کیب دوه سروکی آمریکا اگر بایدن قزنج بکه یان کمالا خاریز دموکرات او کار اسرائیل زحمت دکر اگر ترامپ سرکفتی ببه تابی کار امبیجن اسرائیل حیثانتر دکر یا دودیا مسئله ترکیه بود چونکی ترکیه باندوره که خونه مزن لسر هیتشه حیات تحریر الشام و لسر برای نصره و هزن گروپین دن هنه اوین رادیکال اسلامی تروریست اپوزیسیون چه بناو بکی لسر وان هیا تابی ترکیه ده ناو رکفتنا ایران و روسیه دا بو هنه کی زعمت بو بس پشتی که ترامپ سر کفت از دکارم بیجم بری وی که پشتی ترامپ سر کفت ده ناو هفته اکی دا هم ترکیه قبول کرد ترکیه ترسیه ترکیه دو تعویز دا یکم لگل کرده خواست پیواجوه که دست پی بکه دست پی کرجی ترساوی چه بو که برای کرده ترکیه وی پارچه ببن و یا دودیا جی ترکیه ده گفتگوه که وشارتی دا بو لگل اسرائیل و آمریکا به طیبت لگل آمریکا اوانا دیتن که ترکیه به در لحد یعنی گلکی ترسیه اف تعویزا لی خواستن که ترکیه خل روسیا ایران دور بخه و هر واجی باندورا خل سروان گروپا بکه شرکی لگل سوریا دست بکه یعنی رکفتنا آستانا پروسیس آستانا و او پیواجوی آستانا هلوشینن بوه انسان دکاره بیجه فیلین به شیوه پراتیکی عملی ترکیه لرکفتن آستانا درکت و ضربه لرکفتن آستانا کرد خونیزی که آمریکا بریتانیا اسرائیل کرد او اپراسیونی که هفوشه یه 4 ولاتانه آمریکا بریتانیا اسرائیل و ترکیه لدجی ایران لسر خاک سوریه چوا ترکیه کاره جدی دا جی بگیره ترکیه نورمال عالی ایرانی بو نمسته منها تابی نرخاندنه که هور کرد چمکی ترکیه اندام ناتوه و ترامپ حتی سرکار اگر اون بزن بن بالیوزه که امریکا هبو یکیون دگو ben zevkla Türkiye'nin çokuşu izliyoruz. Yani diyor az be keyfeki mezun ve
چاوا ترکیه هل دوشه تماشا دکن یادن هگر ون بزن بن جاره کی ترامپ بریار دا گوت از آبوریا ترکیه بن گوی هف بکم دربه کی مزن لآبوریا ترکیه دا یادن یعنی همو او دما دست بکر دما ترامپ سرکفت هگر ون بزن بن نزدیک 6 با 7 میلیارد دلار ایران امریکا دست دابو سر بلوکه کربو او ترامپ سا امبیژن بری ترامپ شی بایدن او پرا برانبر بردانا 5 گرچین امریکی او پرانا یعنی جاره کدن بلوک لسر وان راکر هر وها 500 میلیون فلسطینی هبو هاتبو بلوکه کرنده حکومت بایدن جی او بلوکاجی راکر او 6 میلیارد بو 7 میلیارد پری ایرانی او 500 میلیون پری فلسطینی اسرائیل امریکا پی وابو که ایران بوی 6-7 میلیاردی عملیات 7 اکتبر لدجی اسرائیل کرد و ایران بهستر بود بو ترامپ زور مهم بود جاره کدن ایران بزورین سینور پیش اوادا بو وی دما ترامپ سرکفت پیوندی کی تلفنی دور و درش ناوبین اردوغان و ناوبین ترامپ تا چه بود دور دا پیم وای رکفتنک چه بود رکفتنک چه بود هر وها ترامپ سردانی کوشک سپیکر لگل بایدن هفدیتن کر لوی پیواجو کی نور لروجلات ناوین دست ببو هر وها جی دور دا بفکر من روسیا اسد دمکی نزیک ایران ببو ایران جی لسر خاک سوریه بهز ببو هر وها ناوبین روسیا امریکا پروبلمن پر مزن لسر خاکی اوکراینا چه بو امریکا اف خباتا دست بکر اف اپراسیونا بو زخت لسر اوکراینا کم بکه یعنی لسر اوکراینا زخت کی پر مزن هبو بو کو روسیا هزه خو بکه دبش بلام روسیا د داوی دا جبو سوریه پر شر نکر ایران جی شر کی پر مزن نکر هاز دکم لور تشتکی جبیجم حوال بدران مثلا پر سکه د ایران چما شر نکر ایران پشتی 7 اکتبر همو هزا خو لبنان یک جی لفلسطین بو لحماس گلک برپرسین اسکری ایران هات نکشتن دا و همو یونلاشمه همو حول ایران در لبنان دا بو و ده همو هزه خونه پر بسپورین اسکری هزین خونه شرکار جه سوریا درخستی بو بربو لبنان و بربو خاک فلسطین بو ایران دست خود ناو سوریه دا ضعیف ببو از پرسه جبو پیشیت بله فرمو نها او هزین ناونتوی کتباسی کی او لپشت هیئت تحریر الشام تمام جی گرتنه پروژه نخواه پکتینن در آرمان جوانده ضعیف خستنا ایرانی و سوریه تمام اما هم چیروگرد بیجن دولت ترکیه دناف دا تونه دولت ترکیه و روشش خورا وکه فرسند بکارتینه حتی هایا دولت ترکیه جیش روشی تونه بو که او هزین هتشه ایرشتکن سر حلبه نها ده هدف هتشه ده بیجه کرد تونه نه شخواته جی زمان خود باس کربو ببورن لیولی دولت ترکیه و روشش خورد که فرسند او جی روجاوی کردستان دخوازه داگر بکه جمن بچی و زوره لید که جخوا تلرفات هرما شحبا تلفون راست کم یک دقیقه تلرفات شحبا شخوا داگر کر بلاکیک رمضان کریم قمره خراست که شخوا براوره لی گلک پیام جی هنه مالا وی آوا هوان نو ایجا دولت ترکیه شخورت که فرسند کردان دیگه هدف یعنی کردان دخوازه بکشینه نواشر کردجی به اسرائیل نخوازم بکیون نواشر اول رمضان کریم دنگی متیته بله تا تشتاک متخواز ببیشم روزاوه بله هدف هون دانانه اما چقاس خطری هیه دولت ترکیه ویه که چقاس تکروه که فرسند بکار بینه و ایریش سر روزاوه کردستانه بکه و اف دولتین که پشکری دادن هتشه گلو او دستور بدن دولت ترکیه که روزاواش قرار بکه هدف راسته حقیقت پنتاگون امریکا داخویانی یک دا گوت کرد هف پیمانی منه
yani wata YPG û ew hêzên Kurd hev peymaniyê me ne. Yani bi vê daxuyaniyê Pentagon ji Tirkiyeyê re got tu nikarî operasyon bikî. Dewletê Amerîka hetanî niha bes hêzên pêşmerge Kurda ra û hêzên Rojavayê Kurdistan ra yani Pentagon li gel dewleta tehmûl dike. Zû hêzekî ne dewletî ra tehmûlekî wisa xurt nake. Bo vê Pentagon daxuyaniya xwe da çi got? Kurd hevpeymaniyê me ne yek di du rast e got hêtê hêzekî terorîstî ye lê em dijî wan şer nakin, em dijî Daeş şer dikin. Yani çi? Di vir da divê merî wî siyasetê Amerîka ya eskerî bixûne, em dijî hêtê şer nakin. û hêtê ra ji her wa û got ev şer neşerê me em daxil nabin. Rast e. Yani glopê sewz e. Yani di vir da glopê sewz e. Tu dijî Sûriye Îranê şer bike em dengê xweştera nakin. Lê Kurd hevpeymaniyê me ne. Min hinek agahiyê ser erd bidim. Min îro Kurdê me Rojava ra di vê navberê de ez jî xerîte nîşan didim. Tu heme gotina xweşbîr nekeşkire me xwe re. Ew tişta ku min bas kir ev e. Binêrin ev rengê kes ku hûn dibînin niha mesela HTŞ heta Hemayê çûye dor li Hemayê girtiye tên kiriye halbikî vê sibê tam li jor bû. Vê sibê bendekî danîbûn hêzên Şamê bendekî danîbûn pêşiya wan nikarbûn derbas bana. Ama xuyayê ben derbas kirine tam dor li Hemayê girtine. Ev cî hûn dibînin. Yani xuyayê di hedefa wan de Kurd tune ne vê gavê. Cî bi cî li ku derê şerçê dibe ji were bêjim ez niha têm cemte kek Remezan Kerîm. Niha ev korîdora ku ev der beriya niha di destê hêzên Şamê da bû ev cî ku hûn dibînin ev der tebqa jorê tebqayê yani rêya di navbera tebqa û min biçê de di destê hêzên rejîmê da bûn. YPG ev der kontrol kiriye û bi vê firsendê hêzên dewleta Tirkî jî hatin ketin vê derê. Heta Firatê hatin. Eger hêzên dewleta Tirkiye nehatana ji bavê binêrin ev bav e. Baş e? Ji bavê korîdorekî vê kirin heta Firatê hatin. Eger nehatana ev destê rejîmê da bû. Ev der dike destê YPG yan jî qesede. Îjar niha tirs xeterî ew e ev min biç niha di zorê da ye. Ji ber ku ew li zorê li qesedê dikin min biçî biterîkînin û ev jî bikeve bin kontrola wan. Ama li min biçî pir şehîd hatine dayîn. Zehmet e. Kek Remezan Kerîm keremke. Tu bixwazî ez xerîteyê ji ekranê rakim. Na te pir muhîm e ke heval bedirin ew xerîte nîşan didî bernamê me gelekî dewlemend dike ew gelekî muhîm e. Ez fikir li gorî behsa te li gorî naveroka axaftina te dikarim xerîtê pêş bixim. Belê. Min hinek agahî bidim heval bediran hinek agahî bidim. Agahî ser erd min îro gel Rojava jî peywendî çêbû. Ez zanî di serê gelê me da ez hes dikim bi rêya bernamê we zanî. Di nava gelê me da ew em îro yani hemû na bes hinekî Tilrifat li dest Kurda çû. Rojavayê Kurdistan dixete. Rast e dibe gelê Kurd seferber be gelê Kurd em hemû alîkariya Rojavayê Kurdistan bikin bes pîvîstî bi tirsekî mezin nîne. Min bi rêya bernamê we ku bi bernamê xwe jî zanim baweriyek hêviyekî ne ku hêvî baweriyekî garantî dedim gelê Kurd dikarî vî wekû manşeta sor jî dayînî ev bûyerên ku niha li Sûriya diqewmin qezence dik ji bo gelê Kurd. Ew yek. Di du meselê Tilrifat. Meselê Tilrifat ev cî ku nişanê dedim Tilrifat ev e. Baş e? Belê. Yani li Bakurê Helebê cî ew nêzîkê Nûba Ziher e waniye nêzîkê Nûba Ziher e waniye ew til meselê erê ev der Afrînê ev der Mareyê ev der Azezê û tam di binê wî de Şehba hebû Şehba yani Tilrifat navçeyekî pir biçûk e yani wê derê tiştê ku mirov biparêze tenê milletê me ê koçber bû ê ku ji Afrînê hatibûn wê derê bicî bibûn ew rast yani Tilrifat bînin ji qas biçûk e yani eleqa wî bi Afrînê tune ye yani navçeyekî pir biçûk e ama Tilrifat
هەواڵ بەدران ملت بپارێزە بەێ هەواڵ بەدران تل ڕفات دانیشتنێ وێ ڕوونشتوانێ وێ عرب بوون یەک بەشی هەری زۆر دوو بەریوی مەهێکی نیف حەست دکەم ئاگاییەکی بدەمەوە بەریوی مەهێکی نیف هێزن ڕووسەکان کورد ئاگادار کردن مەهێک نیف دەبە لە وێ دەرێ هەلیکۆپتەری خونی ئەسکەری یەک کشوێ هەبوو رووسیا لە ور چۆڵ کرد بەریوی مەهێک نیف لە ور چۆڵ خۆ vekşand hêzê xwe vekşand yanî baregehekî xwe helîkopterê eskerî yê kişvê û şer hebû berî vî mehekî nîv xwe kişand xwe ew beregeh dema Rûsekan xwe ji Efrîn kişandin çûne wê derê ewa yek du mintiqeyekî erebnîşîn bû derdorê hevala vala bû rast e penaber û rûniştvanên ku hatibûne wê derê da yanî li wir rûnişt bûn بۆ vê ئەوەی ku behs dikin hêtêşê hatiye bi şer tilrifat ji Kurdistaniyê bawer nakim di vir da mesele du ez binim bîra temaşevanan kekim agahiya min heye li ser vê eleqat tilrifatê bi HTŞ Heyet Tehrîra Şam tune ye rast e Heyet Şam ew hêzên ku hatine yê girêdayî Tirkiyeyê ne ew pêra dibêjin OSO yanî Sûriya Millî Ordusu girêdayî wan bine HTŞ li vê derê bû pêşket hat ket Helebê derdê wan Heleb bû rast e dewleta Tirkiye 40% ev jî çeteyê dewleta Tirkiye hatin li tilrifatê jiyana xelkê koçber ê Efrînî xistin Xeteriyê û korîdor çêbû xwe vekşandin yani eleqa wî HTŞ ne baş kerem rast e ewa Sûriya Millî Ordusu dibêjin ew hêzê wan e niha mesele navberî HTŞ mesele û hêzên Kurda da ne ku em bêjin rêkeftin he ewana dijî hev şer nakin yek şer nakin du mesele bi otobûsa heger heval bixwazin ji taxên Eşrefiye Şêx Mesûd û yê cin xelkê bi otobûsa bibin mintiqeyekî parêzira wî mesele nimûne bo Reqa HTŞ tu şerekî dijî wan nakin ewa yek xwe dema Sûriya bi xwe xetekî bi peymanekî navdewletî veşartî eşkere he Firatin Doğusu Rojhilatê Firatê hêzên Amerîkî Kurdin li Rojava zêdetir Rûsekan e beşek li Tirkiye mesele civînekî veşartî li 2013 çêbû li 2016 çêbû û vê dawiyê jî 3-4 civînê veşartî çêbûn navberî Amerîka Rûsya İsraîl ji tê de bû Tirkiye Brîtanya jî mesele li ser parçekirina Sûriyeyê dihate axaftin da parçekirina Sûriyeyê Heleb dibe paytextê Suna zêdetir Suna li wê beşê Esed ewey ku bo Esed Dîmeşq û ciyê din dimîne zêdetir Drûziyekan Elewiyekan Şiyekan beşekî din jî zêdetir bo Kurdan e beşê Kurdistan yani ev ciyê zer ku hûn dibînin nişana hevala dim tu haftina xwedkerî bidomînin binêre ev ciyê ev xeta Sor Çemê Firatê ye Çemê Firatê belê Çemê Firatê tê di Reqa re derbas dibe Rojhilatê wê Kurdin Rojhilata wê Kurdin destê Kurda da Amerîka de îjar vê derê bajarên ku li aliyê Rojhilatê Firatê mane yani aliyê Laskiyê aliyê Hatayê mane belê min biçe tebqa ye rast min biç tebxa li aliyê Viyalê avê mane ama êdin hemî dikeve beşê Rojava aliyê Rojhilat û Rojava me ji nav me tevlî hev kir Rojava dibe Rojhilatê Firatê ew dibe dibin kontrola Qesedê de ye dibe Rojavayê Kurdistanê Rojavayê Firatê jî dibe aliyê Hatayê ew jî min biç tebqa li wê derê ne û her du taxên Helebê hêjî zêre Kurd hêjî ji wê derê de neketine ama dibêjin edî niha diyalog heye
لهفکرین لبر چیبونه اما tam çeviye çene bir ne diye. راسته یعنی یا راست ترا بیجم یک دقیقه ترا نها بیجم من لگل خود نویسیه او هزین کردا لمنطقی کنها دستی کردا ده لحلبه مثلا اوین که دستی کردا ده لحلبه در وای شیخ مسعود اشرفیه ده بیجن سریناوی نو و یک کون بستا باشا لشيخ نجال نوارات تلحرر تلحصل مسكينة وزرامان اوا دستي هوا ده نزيكي 300,000 تابي كرد لحلبه و دوروبري وي هنه دوي شري دا پوزيسيونا هوالا يك كردا گلكي خرد بو دور دا نقشه يك هاته گوهارتن حلب ایدلی به تواتی که دستان هول بو کوزانی بو کل روژه و در نکبن از دخوازم آگاهی که دن بیجم نه مثلا من باسا اوی کر باسا پاشکشه مثلا سوریا پرسک ها لور اری رژیم اسد دکوه یا نه من دخوازم لور آگاهی که بدم لسوریا 13 میلیون آگاهی که پیشراست بو به ام بدم باشتره بله لسوریا 13 میلیون کس پیوستی وان بروجانه بخوره که اول لگور نتوین یگرتی کردا و همو هز ناف دولتی دو 6 میلیون کس خطری ها مرنه لسر ها چه مسئله خوراک دا چه مسئله اسکری دا 8 میلیون کس جی خو گوهارتنه یعنی جی وار خو به جی هشتنه تابی دور دا کرد جی هنه چارم 6 میلیون حمالاتی سوریا به کرد و عرب و یه دن سوریا به جی هشتنه چونه با دروا 112,000 کس به سروشونن یعنی دیار نینن و 600,000 کس حمالاتی سوریا ده ناوا 11 سالا ده هات نکشتند اوای هفتم جی لسادا حیشته حمالاتین سوریا لجر خطا هجاری فقیریه دارن اما آگاهین پشتراست یه نتوین یه گرتینه هول بدران تو دکاری وی بکی مانشد جی مچا بری وی 3 ماهاش را گوت هزم سنا و اپراسیونه که دیجی ایران دست بکن تابی من نکت من ناوا هوردکاریه چونکه حوالین آمریکی جمرا گوت نا به اوا واره بحث کرن من وی دمی زنبو لدیجی ایران اپراسیون دست بکه لدیجی هزن ایراقش وی دست بکه لی از دکارم آگاهی که پشتراسکری بدم تا اسد وی بچه اسد وکو دستلات سوریا نامینه شخص اسد دکاری وی مانشتا سورجی بدی بریاره که آمریکا اسرائیل و نچه حسابش هم بخوازم من نکارم بیجم 2 روزه دن 3 ساعته دن مهکی دن سالکی دن لبریاره که صدا ست هاتیا داین دا دمشق بکه و اسد واره گوهارتن دا بلکی لید اسد شخص اسد ارتخ وکو سروکی سوریا نامینه نزانم دماوی چوانه وی بچه آوایی بچه اسد نامینه او یک 2 دوی حساب لتر ماینوی نیکرن بله اسد خلاص بیه اسد راستی روسکان جی لی بیزارن فارس ایرانیکان جی لی بیزارن و آگاهی که من دن صدا سطحه دما که حلب کت بریوید 3-4 روش اسد بگریا کانال خون نهینی لگل اسرائیل کت نوا گفتگو ده جه اسرائیل را گوت از خل ایران دور بکخم همان برا دمشق نکوه ایران بوی تشتی زانی نه ایران اسد به یه خود صدا زانه باوری پیدکه نه اسرائیل باوری پیدکه نه روسکا نه آمریکا اسد کوتایی هاتوه اسد دوان 13 ساله دال 2011 حتی نه جبر که کرده دجیوی شر نکر اکتور یکم 2 ایران و
دو ایران روسیا وان اکتورا پشگیری اسد کرد که اسد نمینه اسد لسر سر دستلات بمینه لیدوان 13 سالا دا اسد رکفتن استراتژی گل کرد نکر سیستم فدراسیون دانه اینی روجاوای کردستان قبول نکرد دستور نو دا کرد وکو هفوش خود ندزانه بوه اسد دم حلب بکتا اسد لگل کردا کتا گفتگو دا مثلا بزانه راست ایدلیب چند سال بوده دست هزن اپوزیسیون دا بون لی نومان المارات باجارک بو نکت بو یعنی ایدلیب به تمامی لجر قندرولا هزن اپوزیسیون دا نبن نومان المارات جی کت به تواتی ایدلیب کت بندست او دما هزن اسد پیوندی به حوالا کرن لحلبه جه حوالا را گوتن واری ام به هورا لدجی وان هزا شر بکن حوالا گل اسد دجی وان شر نکر و تا لگل کرداجی اسد بداوی ها که تا حد کی زور او یک دو روسکان دما من ناف بجیوانی روسکان و روجاوای کردستان دکر چندین هفدیتن مکر روسکان گازن اسد دکر دگو وکو پیویست گلی گازن جمعناک راسته جبو ایران جبو روسیای سوریا استراتژیکه دو بارگاه اسکری به تایبت بارگاه اسکری تارتوسه لسر دریا یه روسکانه اسد بچجی تابید لدیمشق برجوانگی روسیا وی وارنه پاراستر یعنی روسیا وی وکی اکتوره کی بمینه لی ایران او هزا خور لور نامینه هوال بدران تشتکی دن ام همو بحث شر جهان سیم دکن زانی ما اوکراینا ما گوت لور دست بیه او مسئله ایران و اسرائیل حقیقت روژا که دیمشق بکره روژا که اسد بچه نزدیک 40 ولایت دنیای و تبل شر کی مزن ببن شر هری مزن نهال روسیا اوکراینا نینه شر هری مزن اوی لبنان و حماس نینه شر هری مزن لسوریه بوه شر جهان سیم اساس دلوی سوریه و دیمشق جی اسد جی و بکون دیمشق هگرک هیا مثلا به تمامی سیستم دولت نروخه بس اسد و بچه یان اسد به سیوقاست کی واره کشتن دا یان به این دستوردانه که انقلابه که اسکری در ناو حزب بعثتا و واره دور خستن یان جی هزه که اپوزیسیون و واره بگره من واره بیجم ل 2013 هزین اپوزیسیون تروریستی هاتن بر دریه دیمشق کت نهنک منطقه اسد او دما لو اوتل کی داخویانی اگدا اسنده خاطر خو خواست و دمه خلق خریستیان مسیحی هنک خلق عرب هنک کردن کناو دیمشق اون به زیادتر مسیحی خریستیان پیشا وان هزا گرد و تابی روسیا جی هزین روسیانیین تایبت اگر نه دیمشق 2013 دکت اگر اون بزن بن 1991 کردا راپرین کرد حتی کرکوکی چون شیاجی وی ملی راپرین کرد بس هندک مابو رژیم صدام بروخه هزین ناو دولتی رژیم نروخانده 12 سالا ما 2003 رژیم روخانده او تاکتیکاج لسوریا دمشه اف 13-14 سالا سکنین مرحله اکی آرا سورج نافبر بو لینها به فکر من دیمشق اسد و بروخه یا سر پرساوه دوردا اگر اون بزن بن دولت ترک خواست اپراسیونه که برای اوسو دوی نافبری دا فرصت اک بکه دست خدا برای وان گروپ تروریستی نزیکی خود هم لدجی کردا شر بکه هم جی او جی تشتک دست خود که همه هیتش برای نصرا امریکا حتی اسرائیل و ایرو به جدی ترکیه آگادار کرد هر وها ایران جی حتی ترکیه روسیا جی اگر تو بزن به ایرو مثلا بری که از طبل برنامه طبل من هابار ترک گودار کرد
مثلا راگیاندن ترکیه اوا 2-3 ساعت هوال بدران وکو بره نابیجن ترور ارگوتلره هزن تروریستی ایرو ده هابار ترک دا مثلا ارباکان او هیا انستیتوتا ارباکان هیا دوچه تنکی تیرا داخوی چه دگود؟ ند گود هزن تروریستی یه پگی مثلا دگو کرتلر یعنی راگیاندن ترکا ایرو همونا بشکیوی آرتخ ناویجه تروریست دبی کرتلر هنه کی زمان خو اسلوب خو گوهارد اما یک دو آگاهی کوته پروکر او کرملین روسیا یعنی پوتین دبیجه تلفن طیب اردوغان کریه جیره گوتیه از نزانم تو دوی شاره لسوریه عاجلا بدی روستاندن او شیعه دیه راسته او حوالین منن چیا ین گریلا گلک وانا نها برپرسیارن مازن یمه او هیا من نخوازم لبر همو تشتی بیجم دولت ترک ایرو شکستکی جدی اسکری بریا هزن خونه وکالت وکو سوریا ملی اردوسی خار هم امریکا ترکیه آگادار کرد هم ایران هم روسیا هم جی کرداجی به جدی او آگادار کرن بووی یک جی تشتکی ورا بیجم راستا من هنه کی جاره کی برنامه کی دا یعنی من گله کی پشگیری ده حوال سلادین دمیر تاشتکم هنه کی جراخنه لگرد لی دولت ترک جراپرینا نابخواهی ده ترسه اگر اون بزن بن دما کوبانه بکوه گله کرد لباکوری کردستان راپرین دست بکرن 53 شهید دان گرتیه دوزا پاراستنا کوبانه سلادین دمیر تاشه سلادین دمیر تاش قهرمان گل کرده دزانی دمیر تاش بو چه هاته گرتن دمیر تاش بو شرف و کرامت کوبانی هاته گرتن ستالینگراد چاوا برخودانی کر نکفت کوبانی جی گل کرد ده کوبانی دا بو یک هم پیشمرگه ورچون هم امریکا پشگری کر هم جی باکوری کردستان راپرین کر 53 شهید دان راستا ایرو دولت باخچلی داخوی گیش داخوی بردای لی بوی آوایی بردوان بیا حالی کردی ما بربونه ما راسته ویدیو نجی نشان دادم راست یعنی ملت ما ویرا بشه البته مخابن بوی ایرو اگر اف سیاست دولت ترک بردوان بیا باکوری کردستان سفربریه که نشتمانی دکر باکوری کردستان رادبو سرپیا بوی دولت ترک ایرو گافشون ده هاوید و امریکا جی بجدی اوانا آگادار کرد هوال بدران بو پرساوه کردا چه دا قزنج کرد پیواجویا دیپلوماسی سیاسی دستوری یا 2016 دا کرد در وای ویشت بود اسد یک بنیره پیواجویا جنیوه یوین و امریکا بریتانیا روژاوایی کرن کرد لدر وای ویشت پیواجویا سوچی آستاناجی ترکیه روسیا ایران کرد در وای ویشت پیواجویا سوچی پیواجویا آستانا یا 2017 که رکفتنا روسیا ایران ترکیه بو و لبنان و عراق نتوین یگرتشته دا بشتار بون و کوچه حفدر به طیبت لبنان اردن ببوره لبنان عراق پیواجویا آستانا پیواجویا دجی روژاوای کردستان لاوروف ها بکرامت شرمی ند کرد به اشکره دگو پیویست صفر بکن وانا چا کوماری کردستان محابات صفر کرد کردستان کافکاسیا صفر کرد دخواستن روژاوای کردستان جی صفر بکن والا سپاس بو خدای مازن سپاس بو وی روشا نها پیواجویا آستانا هلوشیا پیواجویا بکرامتی بو ده پیواجویا آستانا دا کرد و کردستان تنه بو نها پیواجویا که نوه دست ببه جنه سوچی جیه جنیوه گرد آستانا جیه سوچی گرد نها پیواجویا که دنوه دست ببه کرد وی به هیزه که مازن وی وگر نسر میزا گفتگو دا به هیزه که پر خورد دوی هوا واره زانین دا دولت ترکیه راحت ناسکنه چتین دولت ترکیه او کتدویجی اسو
dibêje ji bo dagirkirina min biçê ji ber ku têrê nake nikare li ber xwe bide li Hender Qesedê ew ê biçin heyet Tehrîr Şam bikirin êdî di berdêla çi da dibe bizanin ew ê bînin êriş bikin ser min biçê nûçeyekî wisa heye ev çapemeniya wisa dibêje ev Dizanî hêzên Kurda hêzên min agahiyekî din bidim. Hêzên Kurda eva di sê roje li gel Amerîka di nava guftûgoyekî pir cidî dane. Eva di sê roje û Amerîka seda sed bawerî daye Kurda da û her wiha jî hêzên Kurda li gel ew jî di nava guftûgo dane li gel Rûsya jî bo vê Türkiye bi eşkere vî tiştî nake. Bi rêya Sûriya Millî Ordusî dike. Sûriya Millî Ordusî jî hêzekî çetewarî ye. Berî ku Amerîka li gel Kurda rêkeftin bike, heger bîra te tê Amerîka piştgiriya artêşa azad dikir. Demekî dirêj li di Kubanê de Amerîka destberdarê wan bû. Bo vê di rewşa niha da zerarmendê herî yekem ew hêzên girêdayî Tirkiye ne. Heval Bedran zanî ew heft kantonên ku hene Kantona Şaba, Efrîn, Minbiş, Firat, Tebqa, Reqa, Derezor û 6 bajarên mezinê ku dest Kurda da 40 bajarên biçûk 105 bajarok ewana Kantona Efrînê ji me Efrîn ketiye destê wan da lê wekû kanton ew biye. Ewana hemû dervayê Efrînê dervayê Kantona Efrînê hemû wê bi parêziraw bimînin. Heger hûn bizanbin ku ew destûra ku Rojavayê Kurdistan ku 134 made li 13-12-2023 hate qebûlkirin da Amerîka yuhên heger eşkere ji nebe danî pêdan. Kurda çi li 2014 çi li 2016 axir jî 2023 ew destûra ku wergirtine rewebûnekî navdewletî he. Artêşa azad artêşekî çetewarî ye. Heval Bedran min dixwazim li vir carekî berê min xwend niha dîsaş bi we re bixûnim. Li nehê 12 UN biryarek girt. Biryara 2025 UN Rojavayê Kurdistan bi fermî qebûl kir. Çawa biryara 688 5-4-9-1 Başûrê Kurdistan hate qebûlkirin. Biryara 2025 UN bi fermî hêzên navdewletî Rojavayê Kurdistan qebûl kirin li ser 5 prînsîpê esasî. Prînsîpa tevlibûnê weta hêz dikarin xwe bi rêxistin bikin bo parastina xwe. Tevlibûn yek parastin dido û pêşîgirtina terorê her wiha hewbeşî wî yekgirtin. Dewletê Tirkiye ji bo xwe şikestekî pir mezin zane û li 2015 ve evan ne sala xebat dike biryara 2025 hilweşine. Bes nikare. Bi hiç şêweyekî nikare. Bo vê Rojavayê Kurdistan de facto statûyekî navdewletî ye hêzên navdewletî Rojavayê Kurdistan nas kirine. Di vir de wê çi bibe? Yekem aktorên sereke di vir de zanî çi ne Heval Bedran? Aktorê sereke Amerîka, Brîtanya, İsraîl li İran didin. Ewa aktorê sereke ne li hêzê İran didin. Kurd wekû aktorekî xwe diparêzin. Dewletê Türk dibe tedexûl neke. Ew ku niha dewletê Türk di vir de dike yanî dervayê vî dengî ye. Dema dewletê Türk ra van roja İsraîl, Amerîka, Brîtanya axivîn gotin ew dest hêzên ku em bêjin di nava evê de nava Nusra da nava ew hêtê şê da
هنک فرماندار هنه هنک هیز هنه نزیکن لترکیه دولت ترک را گوتن به هیچ شیوه که نابد تو باندوره که خراب لسر وان بکی اونا شر نکن یادم جه دولت ترک را حتی اکران تدبینی نوچی لسر اکران د جروزالم پوست دنویسینه ردبریا جو بایدن شیاری دای دولت ترکی هزین حوالبندی ونه yani basari kudbe heteşerbe özkudbe bele ev hezin ku erişi Kurdan dikin hefsar bikin peşil wan bigirin û bila zirar nedin Kurdan şiarî daya Tirkiye kerem ki rast tu zanî heval bedran ku dema li gel Amerîka ger Tirkiye van çend roja hata axaftin da yekek jî mesele Sûriya Millî Ordusu Oso bû ji Tirkeka mêze bike aslında rolê Türkiye Kurda daxwaza Amerika, Britanya, İsrail yek daxwaz bû ji bo Kurda jî ji bo Türkiye. Ji Kurda ra gotin hûn dikarin aliyê me nekin, lê dijî me ramewest. Kurd navî dikin. Ne piştgiriya Hêtêşê dikin, ne piştgiriya Esed dikin. Ji Tirkiyeyê ra ev tişta ji gotin. Gotin nabet heger tu aliyê me dikî serçava, lê nabet dijî me rawestî. Niha Tirkiye li ser sozê xwe nesekiniye. Ev dijminatî şovîniyetê Tirk li dijî Kurda Tirkiye kiriye vî rewşê de. Meselê din. Qezencê Kurda çi ye heval bedran min got Kurd vedgerine ser mêza yani di Sûriya nû sîstema federasyon dibe Sûriya Erebî niha dibêjin çi Arabska Sîrîska Respublika wa Komara Erebî Sûrî ewa namîne dibe federasyon yan jî sîstemê ku konfederasyon di wê sîstema federasyon da Komara Kurdistan Ramazan Kerim deh sala rêveberiya Xweser pêşniyazê Esad dike dibêje were rêveberiya me bi çînan sîstemê ye rêveberiya Xweser sîstema konfederal demokrasî em li temamê Sûriyê pêk bînin yani tiştekî nexerîbe ev li Swîsre pêk tê li Belçîkayê pêk tê li hin welatên Ewropayê jî xwe pêk tê yani sîstemekî konfederasyon e kanton sîstem tê de heye rejîm xwe nêz nekir rejîm bi xwe gora xwe kola xwanî vê rewşê yani sûçê wan e hê jî ne derengê dikare bike bi Rûsya re dikare bike alî bi alîkariya Rûsyayê zanî Sûriya wê wekû min got Komara Kurdistan tê de wê ava bibe Komara Kurdistan Kurdistan e wê di bin parastina Amerîka da be Rojhilatê Firatê ew ê te nîşan da ew xetê zer zanî Efrîn nêzîkî İsraîl e Efrîn nêzik e bi İsraîlê ra nêzîkê Tirkiyeyê ye Efrîn statûyekî taybet dibe yani ça qirima wextê xwe meselê qirim hebû hinek bajar hene di dinyayê de taybetin Efrîn kantona Efrînê statûyekî taybet be ne wekû berê bi temamî destê hevala da yan rejîm da dibe ne jî destê Tirkiyeyê de dibe Tirkiye esas Sûriya dibe sê beş beşê Kurda Kurdistan e Komara Kurdistan ew beşê Alewî Drûz û Şam ew beşan e û beşekî Sunna dibe yani sê çar beş dibin îhtimala yan sê komar ava bin niha nimûne Iraqê Sunna serokê parlamento dane wan Şiya serokwazîr e Kurd jî serokkomar e Iraq niha sê beşin beşê Sunna beşê Şiya beşê Kurda rast e Sunna ji ber ku meselê Daeş çêbû Daeş sîstemê Sunna têk da Sunna zayıf ketin û Îranê ji neşt Sunnistan çêbe bes li Sûriyeyê çar beşê çêbin Sunna Şiya û Kurd beşekî din jî îhtimal heye hegerekî bihêz heye ji bo Xrîstiyana ji bo Mesîhî jî komarekî biçûk ava bin bes komara Mesîhiya ya Kurda wê yek komar be Amerîka hêzê xwe nakişîne aktorên sereket di Sûriyeyê de wê Amerîka û Rûsya be wê Tirkiya Îran derbixin ji wê derê yani pêşeroja wan ew heval
بدران من تشتێکی سەرنج ڕاکێش بێژم ژوارە تشتێکی تایبەت لە سینۆرێ نێزیکێ پۆلۆنیا بێلاروسیا شارێک هەیە ناوێ خۆ ئومانە لە 100 ساڵە دەستپێکا 100 ساڵە نۆزدان ئەم بێژن ساڵی 1860 بوو چەند بوو لەوێ دەرێ گایداماکی قەتلیامەکردن 20,000 جهود کوشتن 20,000 یاهودی ji bo Yahudiya ew qutsal e serokekî wan wekû pêxemberekî wan navê xwe Hûman e li wê jî gora wî he Rûsya dixwaze bajarê Ûman bike destê xwe da li gel cûleka guftûgoyekî cidî bike ew bibe merkezekî cûleka li Ukrayna niha aktorên ku İsraîl û Rûsya jî li ser bajarê Ûman jî guftûgoyekî cidî dikin hem jî li ser meselên holan li ser meselê holan bo vê aktorên sereke artık İran û Tirkiya Rûsya nabin aktorê sereke Amerîka Rûsya dibin di Sûriyeyê de û Kurd dibine faktora herî sereke heval bedran îro li netewên yekgirtî civînek çêbibû hevalên Avrupa yekek bo min behs kir modela Rojavayê Kurdistan ew modela Rojavayê Kurdistan ya parastinê ya eskerî modela îdarekirin û birêvebirin wê li ser hemû Sûriya were belavkirin ne modelê Esed dimîne ne modelê Tirkiya li Efrînê dimîne ne modelê Hêtişê ew modela ku Rojhilatê Sûriya Kurdistan ew ku hevalên PYD YPG qêsê birêva dibin ew modela wê Rojava ew modela wê li ser hemû Sûriyeyê were birêvebirin de û Esed jî kota bidawî hatiye heger pirsê we hebe keremke malkêşin ez dibêjim Remezan Kerîm mala te ava mesahata xwe tijî kir heval bedran heger ser Sûriyeyê heger li ser Sûriyeyê pirsê te nebin heger tu destûr bidî em ez tira agahiyan bêjim Sudanî dibêje Iraq wê li hember qirkirina etnîkî ya li Sûriyê bêdeng nemîne Sudanî ku heta niha bi Tayyip Erdogan ra li hev kiribû di mesela hatina dewleta Tirkiya Iraqê de telefonê Tayyip Erdogan kiriye jê re gotiye em acizin ji rewşê dibe tu dawî li vê meselê bînî yani navbera wan xira dibe nabe em dizanim wekî din Ethem Barzanî jî ketiye nava hereketê tu zanî Ethem Barzanî nêzê Îranê ye tabî wî jî gilûgazin jî xwe beyan kiriye dibêje êrişên tunekirina destkeftiyên Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê ye ev êriş û bang li her kesî dike ku em li dij derkevin wana hemî agahiyên nû ne tabî gelek nûçeyên din heye tu devam ke tu agahiyên berdestê xwe par veke eger ha divê naberê de tiştekî dijî bibêjim paşê gotin bila ya te be çünkü min nivîsî bû li ser ew ê Qesedê li Dêra Zorê bixwasî heft heş gund bin kontrolê ew jî li ser daxwaza gelên herêmê bû ji ber ku hêzên rejîmê qels bûne zayıf ketine nikarin wan biparêzin ew jî ditirsin ku HTŞ Heyet Tehrîr Şam çi navê dibe bila bibe werin wê derê ji pêş ve bang li Qesedê kirine ku werin wan bajarê wan gundê wan kontrol bikin ew jî bi armanca parastinê li ser daxwaza gel çûne wê derê niha gundên derdorê têne kontrol kirin rast e heval bedran li Dêra Zorê dibêjim li Dêra Zorê ya heval bedran te tiştekî pir girîng got zanî te tiştekî pir girîng û heger te ew bas nekira bernamam çawa me min te re dibêjim te mamosteyê min ê mala te wetam heval bedran tu zanî min berê di Sibêda da got di gelê Sibêda da got niha li gel Sîstanî serokê ruhanî wî yê wekû yanî Alî Hameneî jî he raberê Komarê İslamî Îran Sîstanî jî he
سیستانی aslında د ناو شیا دا و د ناو دولتی دا لعلی خامنه‌ای پر خورتره دما پاپای روما هات لگل وی هفگیتن کر نها دما داعش هات هندک مابو عراق همو بگره او دما سیستانی فتوه اگده نها لگل سیستانی تین آخافتن بو که فتوه که بدن شیعه عراق در بازی سوریه او یک دو جبر که عراق پیشتر 2014 ترسیه هگر سنا سر بکبن هتش نصرا طبیعی بین عراق نها ده پلان اسرائیل امریکا ده پشتی سوریا او هزانا بین عراق بوه نها ایران حکومت عراق ده نوا آمده سازیه که جدی دانه بو اف هزانا بچ نوا سوریه یعنی از دکارم بیجم یک خب بری رکفتنه که مصر و عراق سوریه هبو وقت خود دجی شورش نلمستا سوریه دورت عراقه سداست چمکی لهولان دو اسکرین اسرائیلی هاتن کشتن دا حتی اینها دبی سیسد و شیعکان گروپین شیعه بخود دبیجن یه ما سیسد و نوت ایریش لسر اسرائیلی کریه به درونا به نظام چه لی اساس اسرائیل دبیجه 119 یعنی عراق اوان نزدیک پشتی 7 اکتبر او 7 گروپین که نتانیاهو جی بحث دکر او 7 گروپا او دمک لدجی اسرائیل شر دست بکرنه سودانی لگل امریکا آخوی بو که اسرائیل ایریش لسر عراق نه که اسرائیل خو حاضر کرد بو بری 15-20 روز امریکا داخاز ل اسرائیل کر راوسته امریکا به سودانی را گفت پیوسته تو وان گروپا را بیجی راوستن اف گروپانا سودانی گودار نکن نها مالکی ده حول اواد سودانیش کار دور بخه اول بدران اول نزدیک به سیمه معاش بو حریم کردستان نشاندنه ده پشت وی نشاندنه معاش که خلق کردستان برچی دیرن ایرانه یک جی شیعه ناو عراق دن اونا دخوازن که حکومت حریم کردستان نو به آوا کرن دا دیزاین بکن ایران دخوازه و شیعه عراقه هم سروکی حکومت دهاتوی حریم کردستانی هم سروکی حکومت دهاتوی عراق به تمامی پرو ایرانی بن بوه عراق و شیعه عراقه به طیبت مالکی و هزدن آمده سازیه که جدی دکن هز زمینی بشینه ناف خاک سوریه هول بدران شر سنا شیعه هیا در رجلات ناوین ده 2014 هبو شر سنا و شیعه بو و دمه امریکا اصلا پشگریا کرده و شیعه کرد دجی داعش هزه کی سنا بو اونو بیزانم لی نها امریکا داعش پر سرکفتی نبو بوه نها هیتش برای نصرا امریکا اروپا و دجی پشگریا هزه کی سنا بکن لدجی شیعه و شر دست بکن دقیقی بده من ناس کیته هیته ناوی بری گوتو بو چتین اره چه بیجه ده خدمت دولت ترکیه ده ادخوازم املی گودار کن کات چه بیجه کرده نه ری کرده مینامونو تکرماجی داخفه ama tamamen hafroti AKP maalesef ka dakika imamiste kaçıd beje. İdlib tarafındaki gruplar görüntüleri de Münbiç'e bir hareket olacak mı? Paylaşacağız. Ardından ve Münbiç'te kimler var şu an? Ruslar var, Amerikalılar mı var? Münbiç'e bir hareket bekliyoruz. Münbiç'te hareket aslında Mehmet Akif bugün olacaktı. Mehmet Akif. Bugün başlayacaktı fakat ertelendi. Yarın sabah itibariyle başlayacak. Münbiç'e yönelik operasyonel süreç aslında Suriye Milli Ordusu tarafından yönetilecekti. Ancak Suriye Milli Ordusu'nun yetersiz kalabileceği düşüncesiyle HTŞ'den de yani İdlib tarafındaki gruplardan da
destek gelmeye başladı. Hatta ben yayına başlarken tam o sırada da onların araçları geçmeye başladı. Yani tam İdlib hattından şu an gördüğünüz bu noktalardan Münbiç hattına doğru askeri görüntüleri de Çetiner, Münbiç'e bir hareket olacak mı? Paylaşacağız. Ardından Ve Münbiç'te kim? Ben dinlendim. Türkiye'nin bir şey var, yani Münbiç'i de almak, Rıfat gibi, ama başarısız olacaklar. Yani bu ve az dervazı Kürdi bibim, az bir godar dikim, yani rast de çetin Abdullah Ağar de hizmet Türkiye dana bes agayî wan hene, az bawarım çetin mitej, ne az bawarım ser bi mitej. Ew jî rast e ser bi Ew mîte. normal ne rojname vanan. Ew normal bi mîtê ji ber ku dixebitin Rast. sırf Ji ku derê ew ji Amedê ji Malatya ji ku derê? Mêrdînê bawer dikim ji Mêrdînê tiştekî wisa ye. Rast e. Heval Bedran tizanî li herêmê wekû formûlekirina axir te behsa meselê Sûdanî kir. Li herêmê şerê Şîya Sunna nod û yek dema Şîya raperîn kir. Amerîka piştgiriyê wan nekir, Sadam bi xûnê kotayî hanî û piştgiriyê Kurda jî nekir. Kore û çêbû Kurd Iraq terk kirin. Piştira Daniel Mitterrand ji kulfeta François Mitterrand û biryarê 688 Kurd parastin. Amerîka Kurd û Şîya hîştin. Amerîka sed sala bîstan sed sala Sunna bû. Piştira siyasetê xwe guhard piştgiriya Şîya kir. Bi taybet Obama, cemaetê Biden, demokratekan. Di serde li 2003 dema rejîmê Sadam Roxa bû serdema zêrîna Şîya. Şîya pir bihêz bû. 2003 heta 2024 serdema zêrîna Şîya ya 21 sala bi dawî tê. Bo wê İsraîl, Amerîka, Brîtanya wê bi ciddî piştgiriya hêzên Sunna bikin, bi taybet Hêtêşê Nusra wê li dijî Şîya dest pê kirin. Iraq, İran wê hêzê zemînî Sopayê Pastaran Heştê Şebî wê bişîne nava Sûriyeyê wê demê gola xûnê wê dest pê bibe. Tabii Türkiye xwe bi hêzekî Sunna dizane. Türkiye bawer nakin piştgiriya Îranê bike. Bo wê şerê Sunna Şîya dest pê dibe, Kurdê di vî şerî de xwe biparêzin. Yani Kurd tev li vî şerî nabin. Ev şera hegerek heye salek 2 sal bikişîne. Hegerek he. Lê dawiyê de qezenca herî mezin wê ya Kurda bibe û pêşeroja Sûriya nû Kurdê tê de modelekî pir pêşketî pêş bixin û Kurdê hukmê Sûriyeyê bikin derece yek. Heval Bedran, heger tu destûrekî bidî, min agahiyekî min he, agahiyê piştrastkirî ye. Tu zanî ew siyasetê niha dewletê Türk dimeşîne dixwaze sibê li min bicê operasyon dest pê ket. Türkiye tev li vî şerî bê eva di sê roj e Serok Apû Birêz Ocalan jî ji vê siyasetê nerehet e. Ewa yek. Yani Serok Apû Erdogan rêkeftinekî wan stratejîk hebû. û min naxwazim navê wan bêjim di nava Dem Partî da, di nava Kurda da jî xebatekî baş hebû. Di nava Türka da jî xebatekî baş hebû. Lê Serok Apû eva di sê roj e ji vî siyasetê dewletê Türk dest pê kiriye nerehet e û piştgiriya vî siyasetê dewletê Türk nake. Ew kesên ku di nava Dem Partî da, di nava Kurda da hez dikirin meselê aştiyê biçe pêş da û guftûgoyekî baş hebû, dewletê Türk ji bo Menbij û Rifat, Bakurê Kurdistan û baweriya 25 milyon gelê Kurd yê Bakurê Kurdistan ji dest dide. Bo wê eva agahiyekî nû ye yê piştrastkiriye. Bînim bîra hevala hevserokên Dem Partiyê her duya sirî li Wezareta Edaletê dan ji bo biçin îmralî hevdîtinekî pêk bînin. Bersirekî dîplomatîk dan û em ê di demekî maqûl da bersiv bidin. Wa got. Wezareta Edaletê hê negotiye erê ya na. Rast. Rast.
ایرو برسل دا وزارت عدالت گوهمه ده دمه که معقول دا برسل بدن سروک دو شف پیواجو راوستند یعنی سروک آپو دون شف اف پیواجو راوستند و پرجی نراحت لوی سیاست دولت ترک بوی اردوغان پشگریا گلی کرد لباکوری کردستانش دست ده یه 25 میلیون گلی کرد چونکی هزه ناو دولتی به جدی هاتنه سرخطه و تشتکی دنجی بیجم ایرو هوال بدران روسیا سال پار وابده که روسیا گل من هفدیتن کر او یکم جاره برای کانال واد بیجم روسیا گازنج اردوغان کر گوت اردوغان شوقه که ناتو شوقت ده سری خود جار نه شوقه که روسی گو یه مجوی تشتی نراحت روسیا جمرا گوتن گومه ده هلبجارتنا سرو کوماری ده پشگریاوی کریا دجی کلشتار اولو لگو هم ده هلبجارتنه یه کته هم پشگریا اردوغان ناکن و یه شکست بخواه پشگری نکرن اردوغان بو هزا دویل روسیا بری وی 20 روژا به دوی لاوروف 15 روژا گوت روسیا چک داده اوکراینا به چک ترکی خلق ما روسیا دو کجه ایرو دیپلوماتن روسا اشکره آخوین یک هبو ناوی خوب باقلانو و به تلویزیون اکی کردی راج آخوین روسیا لسیاست ترکیه چه سر خاک سوریا چه جل اوکراینا گلکی نراحته به جدی نراحته بوه روسیا جی پشگرینا که دولت ترک ناک هکیه پوزیسیونه کی نه امریکا جه وکو پیویست رازیه نه جی روسیا نه جی ایران دولت ترک دورده دوی خصافی بکه ده جبه ایران عراق اسد ده یان جی لگل کرده هفپیمانی دکه لگل کرده امریکا بس دولت ترک دخوازه ده وی ناوبره دا خاکه کی زیده تر بکه دست خدا هول بدران تزانی او حلب 2 میلیون و نیف کس دجی هتشه ایرو پیوندیک به حوالا کریه گوتی امی وان 2 میلیون و نیف انسان چاوا بریوه ببن یعنی کتنه روشه کی پر آلوز ده دولت ترک اری برای سوریا ملی اردوستی وی هنک پیشوچونا بکه پشت راوی چه ده پشت خوی والا ببینه و حوال ده ناوا گفت من نخوازم هنک آگاهی ها بیجم برای تلویزیون چتین نامه گود چتین نامه گودار ده که از نخوازم بیجم لی ده پیش روژه ده سال 2025 مچا بری وی سه ماهاش ترا گود هزن سنا و دجی شیا شر دست بکن زر کرد زرارا مزن نابینن کوچبری چه دو راسته نه من نه ماده به ماده متر خون کوچبری چه دو راسته یعنی ملت ضرر ببینه او جبر دولت ترکیه بریار دولت ترکیه بله راسته من مزگینیه که بدم سال 2025 دبه سال کردا و روجاوای کردستان دا پیشوچون پر گریک چه تو دافیانی 2020 نزی سر سال ام دیسا لایو کم ببن سال 2025 حوال بدران هگر برنامه چنه و هگر دولت ترک من نکنه سال 2025 سال 2025 دبه سال کردا در روجاوای کردستان دا سوریا ببوره حوال بدران او آگاهی که پر باشه تزانی روسکان پر پوشمانن که کرد ده پیواجوی آستانا ده جی خود نگردنه پر پوشمان روسکان وان در روژا ده هنک آستا ده دعوای لیبورین بخشاندن لیبورین خوش کرده خواست پر پوشمان او روشا کنها ده مشه به تماتی ده خدمت حوالا ده کرد ودگرن سر میز دیپلوماسی سیاسی و دستوری کرد ل 2016 در وی پروسس هیشتو یعنی نه سوریا نه کسی که قبول ندکرن و دخواستن حتی یعنی دان ناس ندکرن روجاوای کردستان راست هنک او هبون لناس ند نها کرد وگریان دولت ترک آستاناش دستا دولت ترک جا روسیا را گود جا اسد را گود از هیز خون تروریستی رادیکال تینیم از سر میز آستانا شر راد وستینیم ل 2020 تا
شر راوستیه 4 ساله لی برانبر وی گوت نابه کرد بین سوریهش گو باشه ایرانش گو باشه روسیهش گو واره اوا کوتاهی هات مرحله 4 سال به بی کرد لسر میز گفتگو بداوی هات کرد بخو وگرن سر میز گفتگو از بجم بو ایش آگاهی ما بس تیر حوالات کن از جی بینم بیره هستی 20 ماه چله مازوب عبدی دچی آمریکای کوشکا سپی خاطی به خواندن جالی دانالد ترامپ و ev jî nûçeyekî baş e destpêkekî baş e ji bo sala 2025 heval bedran rast e heval bedran kim ne tenê İlham Ehmed ji wê pêra biçe du kes wê rast min zanim heval mazlûm abdî jî çend pêwendiyê telefonî jî çêbiya lê ez naxwazim bêjim li gel kê çêbiya pêwendiyê telefonî wî jî di asta jorda jî li gel Amerîka çêbiya heval bedran min li vir eger me ça destpêk bername dest pê kir bi Başûrê Kurdistan pîrozbayiyê devvekirina parlamento kir min niha dixwazim bi Başûrê Kurdistan jî bi dawî bikim min hêvîdarim hêzên Başûrê Kurdistan Partî Demokratê Kurdistan Yekîtî Niştimanê Kurdistan xelekiyên xetayê ku Esed li Sûriya kir hîç gavek bo reforma nevît tabii min wana li gel Esed nakim Esed dîktatoreke xûnmijeke xûnrijeke min hêvîdarim Partî Yekîtî xwe bi mijûl nekin kîjan wazîr yê kêbe heger Partî Yekîtî li 2025 rêk nekevin bimîne piştî ta 20 heger dereng rêk bikevin ew destkeftiyên niha heye hegerekî mezin heye ji dest biçe û ewna bixwe jî Partî Yekîtî Malbatê Barzanî Malbatê Talebanî yanî Partî Yekîtî Başûrê Kurdistan xeteriyên mezin çêbin li seva postê wazîrekî yan serokê herêm yan serokê hikûmet nekeve xeteriyê çimkî bi zimanê Tirkî dibêjin taşlarî oynade mesela îro wî çetînarî axaftinek jî dikir digot rojhilata navîn sibê nîv û êvarê wek hev nîne herçendî dijminetiya me dike lê hine tişta jî rojseroka po jî digot rojhilata navîn îro sibê dikare hewa xweş be tav be nîv û dikare baran be êvarê dikare berf bike di meselê siyasetê de min hêvîdarim Başûrê Kurdistan hikûmetê ava bike rêk bikeve partî jî Yekîtî jî gav ber bi hev ve bavêjin û hemû hêzên ku serkeftî bibûne hikûmetê ava kin heger hikûmetê ava nekin rêk nekevin wê zerara mezin bikin Başûrê Kurdistan pêşeng bû nûneretiya Kurd di hemû astan da dikir bejber ku li ser hinek meselên gendelî û hinek gavên reform divê bawîtana destûr binivîsiyana rastî hindik ma ev vê pêşengkê ji dest bavêjin niha hêzên navdewletî bi taybet Amerîka Avrupa zêdetir ji Rojavayê Kurdistan razî ne ji sîstema wan razî ne yek hêzekî eskerî he yek hêzekî asayîşî he destûra xwe ava kirine sîstemê hevserokî ava kirine û xwe bi guftûgûyê 3-4 sal mijûl nakin Başûrê Kurdistan ne hêzê pêşmerge kiriyek ne hêzê asayîş kireyek da ne wekû pîwîst bi hevra rêk dikevin gelek tişt ava biye li Başûrê Kurdistan gelek destkeftê Kurda çêbiye yê me jî li Başûrê Kurdistan ji her du heta ezman spasî wan dikin wekû ronaya çavê xwe diparêzin Başûrê Kurdistan jî wekû Rojavayê Kurdistan di bin parastina Amerîka Avrupa da dimîne têk naçe lê hinek firsetê dîrokî hene dikare ji dest wan biçe û tabî jî bi hiç şêwayekî ne partî ne Yekîtî bi taybet Yekîtî Niştimanê Kurdistan nabe rêge bidin İran dîzaynê hikûmetê Herêmê Kurdistan bike hikûmetê Herêmê Kurdistan serokê hikûmetê Herêmê Kurdistan gelê Kurd deng da rêzbendê hilbijartin çêbiye partî yekem duyem dibe gelê Kurd hêzên Kurda hikûmeta xwe ava kirin ne ku dîzayn kirin heval bedran İran zayıf be ji bo me Kurda baş bi rastî İran gelekî nigê xwe dirêj kir dibe İran zayıf be yê me gelê Kurd yê me gelê Kurd heval bedran bisekine yek deqe min
آلای آمریکی دمال آمده زانی آلای آمریکی تماشا بکه من آلای آمریکی دمال آمده هوال بدران تماشا بکه الو دنگی تته آلای آمریکی زانی بوچه دمال آمده آلای آمریکی یه مگلی کرد برسایتی دموکراسی آزادی نه ایران و روسیا سین ستاتوکو پارزن دخوازن ستاتوکا لوزانه بمینه امریکا اوروپا دخوازن اف ستاتو وره گوهارتن ده امریکا روجاوای کردستان باشوری کردستان پشگیری کرد او دو ستاتو آواده امریکا اوروپا در روجلات ناوین دا به حزبن پشگیریا کردا بکن یه مسر دکبن لی ایران عراق ترکیا به حزبن جبو ما کردا خرابه بو وی یه ما رگه نادن او ولاتانا دیزاین بکن دیزاین وان کردا تو خیرک ندید 100 سال وانا کردستان دیزاین کریه دیزاین کی نو به او کرد بخو اکتورن یه ما وکو ارتش آزاد نینن امریکا به مرا دیزاین بنویسه امریکا نهاتش کردا فرد بل روجاوای کردستان دستوری کی کرده و سیستم سوریه همو او سیستم نها روجاوای کردستان و وکو او به بو سال 2025 بو گلی کرد بو کردستان هم سرکفتن و سرفرازی دخوازن و جبو واجی تندرستی کی باش حوال بدران سال 2025 پیروز به دبه سال گلی کرد و کردستان gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te ji bo van şîrovê te ez bar dikim dîsa gotina te bû te dîsa meha borî te gotibû Amerîka tu projeyekî xwe li ser Kurdan ferz nekiriye tam berover jî projeya ku Kurdan pêşniyazê Amerîkayê kiriye hatiye qebûlkirin yani hani ev jî rastiyekî bû yani agahiyekî bû te parve kiribû bi heviya rojê xwe şezat ez gelek spas dikim ji te re ji her kesî re ji hemî hevala re Em xabin îro jî ez nikarim peyamê we bixwînim em paşê piştî bernamê ez ê biçim yek bi yek peyamê we bixwînim bi sedan peyamê we hene ama hûn her hebin bi xêra we ev hefteyekê kanala me heval bedran yek deqe Massimo D'Alema serok wazîrê İtalya bere dengêm tê te ne dengêm tê te erî Massimo çetin er li hakarê yüksak ve jidayîk biye tamam yê hakariye Colamêrk şarekî qehreman û mêrxas in bes kesê wa ji jidayîk dibin zanî Massimo Clinton telefonê Massimo D'Alema hevpeyvînek çê kir got Clinton telefonê min kiriye gotiye nabe Ocalan li İtalya bimîne piştî Iraqê ewa agahiyekî seda sede piştî mesela Iraqê 2003 piştî mesela Sûriya Pentagon CIA Wezaretê Xaricî Koşkê Spî çendîn civîn çêkirin dawa li think tank zanî yani evên fikrî kompanyên fikrî kirin projeyekî ji bo rojlatê navîn ji bo Sûriya bişînin heval bedran tu zanî proje serok apû hate qebûlkirin herî proja baş li Amerîka 430 think tank hene yê ser bi dewletê proja serok apû dawiyê de Koşkê Spî qebûl kir ji bo Sûriya û Rojavayê Kurdistan ewa agahiyekî seda sed e bo vê sala 2025 dibe sala Kurd û Rojavayê Kurdistan jî komarek bi fikra min ava dibe eger 2025 ne 2026 lê bi rastî Sûriyeyê gelek xûn birije gola xûnê wê çêbe lê piştî wî komar ava dibe mixabin nexşeya rojlatê navîn her tim bi xûnê tê nivîsandin silav û rêzê min he û yê me hemû şehîdan bi bîr tînin şehîdê van sê çar roja gelek spas bo vê derfetê bimînin xêr û xweşê de silav êvar baş her kesî re dem baş gelek spas